Bila ini lagi pet kakum katren ya do menta antai ingin num artatin ba kum kapati ngin yo ban khet ya ka jing job henry wala kataru ong pengin am adu bandakut ka counting plan for the day. Ngin dang ikendu ho gidon gi plans tang ba ngin dang habi kendu bat ki party leadership ke jongi hendian bat ngin se inform accordingly ya pi limba jompi ka press seki pat ba Ini bagi baik lah belum lupa punya organisasi teman saya ini akan cakap. me kata te mo pat ba ula ban sap men nadu nani lenter ke lenti bat ngin se inform accordingly kumdo kai ka plan ke jongi nang ni hadian ba nglayo ya ka result bangin ni na kan ga cakah. Right, sini yang ini job itu di meta. Pada dia kecil le hari beduk sebab ini job beduk di barang di. Kata ka di sisa nomor ba ngipen mo ka ngin pihak bang sutu kini ketika MP election. Oh, ketika MP election, bat kum mengiong hi election campaign ke jongi ong pe wat mensu muka ka state assembly election. Oh. Te henry ling ba ketika election MP yang i ba upat ba apo ka jala ka jongi kamut ula dap harendang. Oh, walang frustrated. Habi di ba kenika government ka bala sinsar ngi mentala reus nem tam. Te ngi scam ka jongi kun ka jongi kum mengiong hi kampat kut. Jadi kun ke jongi nang ni semat nang penklan bat ni kerpat upat ba bau nang kersan ni don dekat bat ni bat ban penpoy ni syakathong ban yo ban sensar ya kena jelah ke jongi Sebenarnya ada job speed hai belum hilang kisah. tak kan ngong fi abstang kendian mo nak liang jong parti ngin sa penmena ngidon ka ngin sa pentip ifi karut kumno bangin ya mo nak liang jong parti Betul. kan katu ni por sai ngin sa pentip